Pacovi i miševi nestaju za 1 minut bez otrova ili zamki zauvijek. Ovaj recept koji ću podijeliti s vama je recept koji je 100% efikasan i odmah daje rezultate. A dragi prijatelji, kako bi prvi vidjeli svaki novi video, pretplatite se na kanal, potpuno je besplatno. A kako bi podržali rad kanala i pomogli da ovaj video dođe do svih kojima je potreban, lajkujte ovaj video. Za ovo nam je potrebno građevinski gips ili cement, 1 šulja, sjemenke suncokreta, 1 kašika. Uzmite 1 vrećicu i napunite vrećicu smjesom. Ova metoda privlačenja pacova zasniva se na njihovom privlačenju mirisom žitarica. Pacovi jedu mješavinu koja se stvrdne u njihovom želucu, što uzrokuje bržu smrt. Ova metoda je efikasnija i brža od, na primjer, upotrebe štakorskog ljepila ili hemijskih otrova koji traju svega nekoliko dana. Ova metoda se može koristiti i unutar kuće i na gradilištu, ali je važno izbjegavati kontakt s vodom ili kišom, jer mješavina može izgubiti svojstva. Preporučuje se korištenje ove metode na otvorenom kako bi se eliminisala mogućnost da se mrtvi štakor krije negdje u zatvorenom prostoru. Dragi prijatelji, nadam se da vam je ovaj video bio koristan. Lajkujte ga i pogledajte još korisnih videa na kanalu. Vidimo se!